Langi umai. Ia o tau alalanga atu I le atua. Ia o tau pipese atu I lona suafa mamalu. Ia mamalu ia te o tau lona vi inga. Moni maoni upurina pese. Tu maule mamalu, tu maule vi ingo le tua. Tele tala ma me olo fa peona tutupu lo tanto wola lo tanto soifua. Aile mafai ona ave ese aile mamalu ya male vi inga olo tanto tua. O io le tuo Abraham, le tuo Isaako, le tuo Jakopo, le pa io Israelu. O io lo soifua, o lo soifua, o io le tuo le ola. O ia leo lo fa peono tanto mo vai le mano si umalava e ala le mano o lo tanto tua foi mai o lona mamalu o fa atumuli ai ia le lalo langi uma via le tua fa talo fa atu e dei foi tu la I le mafuta mai tanto no ia o fia lava se tafa lao langi e mafuta mai ai o ona le tua ia le ngata fo le otina mata ma tutua ma le lolo tanto no ia iso se favor ia ma se tulanga lo ia sa valinga fa talo fa tu ia te o do fa malo lava so I fu malo le fo lau avea fo o do manisi o fa peona a tau tua ma ono ti ai fa tai I le tua ia te o do ia ina o do mafuta mai e polo kalami leva yaso ma leva yaso tatu fo o do no fatalo mai ia mo lo nei tangata ia na o se tau sanga vai ia a fe o leo e lungo tato live one of the first viewer I dei fo I tu la le mete le vei o se fa manuanga ia share to fo polo kalami lungo la timeline na ona tu atu lava I se na o se tau sanga you taftafa ia e pulea o I timeline ai le mana o ai ia a wete pole ia I enjoy ia le upo le tua ia la fo ilo mafuta mai mo le 45 time ma le fa malo ia I pa anga le Give Life Ministry le ngata I talu sanga tulanga fo I tupe financial partners o lo fa peona lango ele misiona le ngaluenga nei la talo lo o tu fa a to ya te o to
me o mai mātisi vai i la Paulo le kalesia ai a Filipi ina ua fesoasoani fo'i ia le kalesia Filipi i le galuega Paulo galuega fa'amisionario Paulo ia o le tatalo fo'i le fia tu'uina atu ia mo si tatou atunuu ia moli fo'i le fa'afetai ma le fa'amālō iā te outou mālō le soifua ai si tātou talo ia ona whaangasolo le ia o le tātou pulo kalame le nei fiafi ia te talo i le tua i whapeona au ngala na upu ia vio se fesoasoani ia ma se whaamalosi au ia te oe oa mai oe malau savalinga o ngā e kako pai postati. Amen. I have no doubt o nai whaamanuia le tua i lo loto tonu fo i wa matana sui lau vai. Wa matana na sui lau va ai mea we va ai wa le toi a tuai o mafaufaunga. Faith comes by hearing. A tonu na ele maua ma ele i loa taha ua o le nei ma taha upu o tātou tano ai. Lea la wa a mata o na e loa taha ua o ma taha upu o tātou tano ai. Ma wa a mata na ola le fiong pa ia le atu i lo loto. Amen. Ia whaafo i le vi inga i le tole mātou ta masa uni vanga ia lau upu ta talo i la ua fio ta masa i ta tala lau upu ma se i whailoa mea lilo lau fionga ta ma se i au mai le poto mai a te oe le poto mai lo wanganga i whaapiona whaamatala ina i mea whaaleanganga i mea whaaleanganga ta ma e vai lau o na e whaamoe lo wanganga i lo fisoso ani mai ta tala lo nei ma faufau vai e se e whetalai ta ma i lau whanau ta ma ngalue lo wanganga ma launga la ua fio oi se o whaapiona ngā lala ia whaatumuina e lau upu oi se isi o sa ili se awala ta ma ia e whaia le awala le mele e se awala ia e whaatupua fo ili vai ta whele no unau mati se isi o vai ia whaamalo sia tama o oio le tua te whaivavenga whailoa lo matautia e ala i le mana o lau upu. Fisosoani mai oe tama le nei tu la o mātou tau mawhai e tala ina lau upu a veo se whaamanuianga i o mātou tangata ia tupu tele ai lo mātou whaatotua o le talo le manolenga soafo o Yesu Keriso o ole mamala au tuai nei. Amen. Amen. Ia o lo o whaapeona whaanga solo le tātou talanoanga ia ma tātou tatano fo i the power of imagination ia po le malosi anga lea e iato tātou mafaufau. I will say o le o mafaufau po le ata i o mafaufau o laena te tusia ia se whaafanua po o se taiala e muli taiailo wolanga. Nau tui whaile nā tala. O le ata i o mafaufaunga, o laua ia tūsia se lau whanua po o se taiala e muli taiai lo wolanga. And I will also put in this way, your imagination is your spiritual womb. Po o le ata i o mafaufau, o lo to ala whanau whaaleanganga lea. So se mea lava e whanau mai le lalolangi nei, e whanau mai lea, le ata i lo mafaufau po o lea, the vision, po le ata le sa i lo mafaufau, ai le i lele le vaalele. Na mua iai le ata i le mafaufau o le tangata na ia whaia le vaalele. Ai le iai fo se taavale, na mua iai le ata i le mafaufau o le tangata na ia whaia le taavale, na mua iai loa, o ki fia whaia se kaavale, whapa o mawholinga o le taavale, na mua iai le ata. So, ana le ai la se vision, e le ai se mea ta o se taavale. So, e ta ua la le ai o le ata, o mea tō tino umolo tātou wa ai, everything. O mea tō tino umolo tātou wa ai, o po o mea whai tino. Na mafua o na whai o lātou tino, ai sa avea mua ma mea whaaleanganga po le spiritual. For mai la i o le tala le tuspa ia. Faith is calling things that they are not, so that they were. O le whaatua o le vala aua lea o mea e le o iai, ina ia iai. Whaafewhea la ona e loa mea e le o iai. How can you see pena e whaafeona e wa ai I mea e le o iai? Pe a whai meletus pa I o le whaatua o le vala aua le o mea e le o iai ina ia iai pe o le atua. E le iai se malama ai na vala au le atua I le malama let there be light.
a faila ele ia se malama a laua vala au ele atua faafena i loa ele atua le malama na i loa ele atua mai lana vaai ma ai i lea his vision po o le faalinga pe foi o le atua ia Yeremia fo mai na o i loa oe ai o te le i faia oe i le manava. So no mua la i loa i le atua Yeremia ai na te le i faia Yeremia i le manava. Na iai mua le vision na le atua fato a fai lo tangata ino. So o mea lava la na whana nau mai i le vision. So your imagination is your spiritual womb. Po o le ata yo MAFAUFAUGA o ina o loo whaapea na fofoa mai ai. Po o lo to ala whanau whaaleanganga lea. E le mawhai o na si itia la uru ngā li i leisi la asanga. Pe a whai e le o iai sau to ala whanau whaaleanganga. E le mawhai o na whanau mese mea fau. Pe a whai e le o iai sa vision. E le mawhai o na si itia tu langa o lau pisinisi. Ma lau company pe a whai le iai sa vision. Ai alo a inga ma lau whanau. Where you want to see your family in the next 5 years. E tā ua la le iai o le vision. Amen. O le tasi leo vaenga o loo sauriti a polo e ngahoi i le tangata. O loo sauriti a polo e whaase se ata i o tātou MAFAUFAUGA. Mea le nā wala i le sawa le Facebook, le sawa le TikTok, ma le Instagram, ia ma le tele o le social media le nei, o laua program mai MAFAUFAU tangata, and it became a pattern. Po ua aveo o se ata i MAFAUFAU, e te tala no atu lai tangata nei, o matua i a whaina lo lato wa whaatua tua i le upua le atua, o no mea lai mata ai ngā o i le taimi. Te ro le si mea na e sauriti a polo ngā o i ate o lo taimi. Te i ai le umore taimi, a whai e sau api ma sau peni e tango lai whai le calculation o le mele la whai atu i nei. A whai e te ola i le o langa le nei, varusu lima tau sanga e te ola i. A e whai tu la o le o lo waso e te mata i le TV. Whai tu la aso umake makamaka e whai ku la. O i le kumaira lo fixu lima, a whai fixu lima tau sanga e te ola i le o langa le nei, ai whai tu lai te mata le TV aso umalava. Kango lai calculate umai tu la na e wha. E umai fonga. E toi titi a se fulu lua i tu la, se fulu lua tau sanga, 12 years. Se fulu lua tau sanga, pau ala umia na whai, na ole mata le TV. O le taimi a toa le na, o na mata TV ai. Whikai fulu lai oe valu i tu la te whai ngā lue ngai. Lono winga o naua tapo i tu la na, po o whaatoru wina i tu la na. Whaopopo i marakei me ke alu e ke kawhao. Ngā u whaopopo ngai ku la. E umai fonga. Ai longa e atoa se tasi pasene o lau taimi e whaalu le upo le atua, ma whaalu i le atua. O le tele na o taimi o sauriti a polo e ngā oi o tātou taimi, i le sawa o le soifuanga, le o tātou iai nei, e se a tātou le mata alai. E umai fonga ke ia le umar vai aso le masau mea na whaia. Amen. Ai o te so o tātou pulo kalame. Amene. Ia mo i lātou na message mai e sa utala noa i le vai aso lente ni le aso rua mo o tā ua i le waina ma le ia whai atu o le ti a kono e a warso ona inu le waina o le epikopo ia po le overseer foi a wale inu le waina e lua whaatonunga ese aua te so ona o inu le waina ma le aua te inu le waina no whaapea tu la ia ese la asanga ia o ieni si o lo ofesili mai ai no whaapea leo te talina ne fiafio taltonu ia I don't feel late tonight e tala noe le nama tā upu ono lo ia isa ma tā upu tā ua lo tātou tala noa ai sau se taimi ona tali la i o na fesili i tātou ue e tala le because there's a different topics ia au te le lo pe isi ale mea na leina mention tātou through the leading of the spirit much giveth much require amen for me la i o le tusi lea mo lua korinito lo tā upu se furu for mai a wā e ui lava ina mātou sāwa vali i le tino mātou te le tau whaaletino. A wā o a upenga lo mātou nei tau e le whaaletino ia, ai whaamalo sia e le atua e le petia hai o le peti i lalo mā salo salonga, ma mea maua lulunga,
ua whaasia-sia i le mata upu ale atua, o loo whaato i laloina manatu ia ana ia keriso. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Amen. O lo tala noa la Paulo e whaaleanganga me ta ua MAFAUFAUGA. So se mea le mawhai ona e tango i ai, e whaaleanganga. E le whaale tino, e le o iai se tino, e le o iai la se tino o MAFAUFAUGA. A whai o ngai pasi ifo se a tātou se tangata i o lunga, o nai te a, o nai spiritual, e le mawhai ona e tango i ai. But they are real. You know, the Bible says spiritual, it's more real than physical. Whamere tala tus pa ia e sili atu ona moni le whaaleanganga nei lo o whaale tino lona winga. O le tino rei ke kango mai. Whamere tala tus pa ia e sili ai ona moni mea whaaleanganga. Whamai la i o le tala tus pa ia. O manuia o mawhamai all the spiritual blessings. Whamai ua whaamanuia mai le atua ia te i tātou. I manuia oma i le anganga. Which mean o manuia o la e le anganga e le iwa aia i le tino o la ua umana bless le atua i le spiritual side. Ai lea la e le i manifest i le physical side. Amen. E ta taula ona e loa mua po o le ale mea lai le spiritual ina ia mawhai ona e talitonu iai ina ia manifest i le physical. O laua uman fa mai ua whaamanuia mai le atua, ua already whaamanuia le atua, i manuia i le anganga, ia ke riso ua past tense. O lou malo longa, ua ona whaamalo lo, fa mai ona whaalava, mai ona whaalava, ua o tātou malo lo ai, o laua ona whaamalo lo. Ai se ala le me le o e te le o malo ai pe ai se a fo ile me e le o va ai te le ai fo ile ona e o la e le nganga e mana o mia le va ai ile tino. That's where faith comes in. For mai la I o le fa tua o le vala awa le o me le o yai ina ia yai e le mawhai ona e separating o le fa tua mai le imagination. Nga tātou atu iai, tōtu le, o te, o tatan noa i le vaenga lea, o te fia, au maia mua le, tatan noa i mio le ato tātou MAFAUFAUGA le ua whai ma pāpupuni, and then we limit God. Wa tātou whaatapula aina le ngalue o le atua, ona o se ata o tātou wa ai. Mai le whetalai ngā tā vita, mai le upo le atua, e uina o sa vali I le vanu o le ata o le oti, o te le fefe lava I se mea le anga. A wā o oe te whaatasi ma, o le ata o le oti, e le o se oti, is a shadow of death, not death. To a tele la tangata, ia ua poloka po ua le mawhai ono la tau whaia, ma la tau ausia le pesta le atua, ono le fefe I le atata. O manatua I la I ole. Tō manatua fo I le ata le Lion King le cartoon fo I le so kala ki maka maka le fo le cartoon. Tō I lor ke mirenga ave simpa ave loka le ngo ringa fo I mo meo aina fo le ave ia simpa. O aku lola ia isi character nga lua ai o pumpa matimo wa. Si fai foi sak fam kala ki fanga. Aku lo pumpa matimo. Aku la kamanga. Foi le la wa ku kam fai la vai mai simpa. Aku nga afu kingola I kiki afa pe ia fo I ke langa timo o screw fo le ke langa por ke le o lima ia luar ke le o le manuna fa tu sa fo le o pumpa la io mo kam pu avo le nga. Ngola kam yo la vai mai simpa. Aku nga o le makua I fe ai mo me aina slai pui ia. Aku lo kama fai la ko fiki. O e mau kuat ko mawhiki a timo, ma pumpa le nga whai. O aku me le afi fo ilele. Ma kuala le afi la o aku la I o kama usawa vali lumo le afi fo ilele. Nga la fo ia la I o le aka oi fo, o timo ile meo le papa fo ilele Kusa lau le aka le la fo. O ka se aka o timo fo ilele
ka malo timo ra ola so fomu fingol mianga fa fefe vo ile lea o le shadow la fo ia timo vo le lunga ngama ko iso so lai mangu vo ia wa fefe la ka ai o mai fonga sa va vali me kam ska mai timo wa fa pe vo le ke le timo la ale nge wa fefe o ka manga so la ka a se au fam kala nga kala ona fa pe nga umarka ko soifuanga le ka ko ke ola ngai o le ki apolo mantu o to la tata te mo mai le malama o le taimi e tu ua se mei lumo le malama o le ke le i o lona tata ona wa e tango au mai le faafita au le faapela kiki wa e kango au mai ku o luma faapene i lau wa ai wa poloka i le malama ke lor faafika ulinga it became a really big problem o le amakua i ke le aranga faafika au sea o ngo lau e tu ua wa e tango au mai le faafita au li tu i lumo le malama wa e le loa la le malama pau le mea lai ke loa o le akaka ke le wala fo ia ki oi o le o ka mai faafika au le ma e manga kui fo ia o ka nga pe ala i o mangu nga le nga fefe a timo o lau fefe fo le akaka o timo es ka mai timo wa o ka mai squirrel fo le is it a squirrel is it timo or squirrel no ole meerkat ia o le lava ia fa squirrel po le lava nga mangu fa mangu ia kau sida kulo kodo but now you get the point o kau mo mai e pe fa pena no fa pe tu foi o le tele lava o taimi o la sero fa mkara la ka ese sira nga mangu Pasca korima ia nga fa squirrel ai kusa la ole for telo taimi no fa tuai e focus nei se mea wa ke le ia nga ka mai mea ona e faila i le tua ma kwa ke le ngai fa fika auti ona o laua poloka le tama i mea lea ia lea le malama o le paula le mele wa e lo nei o le makwa ke le o le tata la nei wa e le lo atu le tua ona fefela i o tangata i le tata pe o lea pe o manunga lenga fefe a timo o fefela ka vo le la ngai aska mai timo wa ai e aula ona eva ai au ke fefela ka ile ai o se ile i ska nga sa le la langi fo masole ke va ai ile ai ngo o le ele ka le mai le ho ile se tulo ile ai ta to se ta to se o se mai le ia pe la vese ka nga fo mai ke lo so arga ka nga la ka le pasila via ile ai kako wa fiangi pasi ke sa vali fu la longa ka ke la vese ka ai se ai o le to telo tangata wa fefe le tata ai le o le me moi e fa penalty apollo e faitonga fiti o le ata na o lo mafaufau wa via ma mea ke le ya ke oi but it's nothing ke lo fa tsa ela no fa ya it's nothing mo la nge ai o kai au e o fuai le ma se mea o mafainga faile nga mea like you still alive how many thing na tutupu lo so fu se ko mafaufau ai ko mafaufau i kua mai la velo la titi o baltemine fia ngi mea nga e popole ai pa you still alive ngai o maltemine o na lava te mai mo mai pa every day o le lava continue ile le ngadwenga le ki apolo o le fa festi o ile ka o le mere la kupu le me ai u mai fonga e se me kupu ele tupu fo na me ai le tala fo ile wa fa sia ta to yo ta to ma fo fonga lo upu fa sa mo fa longa ka ai sa o le o ma fofonga mo ma fofonga wa ta to limit nai po wa fa ta pula ai le ngalu o le tua ma le ai ese tatou va ai mamau right wa le ai ese tatou vision tatou atu mo la ile tusi le mo Petru ai tatou tele i aluloa o lona mata upu e lima famile foi upu e fitu ia tuuina atu ia te ia mea uma tau te popole ai a wā o lo o manatu mai o ia ia te outou. O le tala lea le apostolo pau o Petru, fo mai, ia tuuina atu ia te ia mea uma tau te popole ai, a wā o lo o manatu mai o ia te outou.
E se ale me tā ua i le ave o le me te popole, na i loa le leia e le atua, o kākou, e le i whaia oe mā o e le atua i ki whelua i makoso se trailer vo i le afo e kua i whaafika hauti. O mō meo whaafita hauti, o te whaingoa ina o se, o mea i e popole i tātou, o te whaingoa ina o se afoi, o se wha mai, e pei o le, e le mawhai o na ola le tangata, pe a whai au normal o ke sene, o ke whai la ngā nam whaatita inga. O le tangata soifua, e le mawhai o na e ola pe a whai e le eise o ke sene. Ta tau lavona i eise o ke sene te ola ai. O whaafita auli la, e pe e fōlinga o se mea fo i lea wa ave e seale o ke sene ma oi. Wa ave e sea le mānawa le ne, foi, o lea, wanga o le fo le si e fo le tapo dioxide le ngore e fo e umai fonga na wa e tele mo wa le malosi e matu wa ia stress ai lava le stangata ma fa tupu mai le stangata ona e le i faia e le atua i tātou e tau aveni avenga ole ngā ruenga la ti apolo e sau le ti apolo e sau e au mai avenga nei ma mele nei o mele tātou te popole ai wa avea la vaengan o wa tata wa so se mea ke popole ai it's an image right e latu le pili o lau ai tā lafu o le alava se mea o le akaka ngai lo nai lo mafaufau e mafu ina tupulo popole e o tulo se tala ya te oe o laua mai lo tina fa te ingo tātou le nei ya tunu mamau laisa moa i lo tua e o tulo se tala ya te oe o sole o laua stroke le lo matua. Popole lo le stangata o le avenga la le mele na. I just an information. O so i lo ma le fefe o le stangata. E fa merita la tuspa ia. E le mawhai le na fefe o na fa o popo se kūpita. Aua te fefe. Ai la foa i le avenga i le atua. O le mea na la fuma i le atua. Ono lo fefe mo lo popole. O le se i o lavana e stress. Ma e fa solo tua i lava. Ma o tu lavana le aiso ori ori. Manga o ia i lava o ele ti apolo. Foi mai la i o le tala lea. Foi mai. Ia tu ina atu ia te ia mea uma tau te popole ai. Po o mea ia tātou te popole ai. Awane i o tātou drowl ai ia pe tātou te nofo ma mafaufaua i lava. Wa ele skanga ka hui lele. O laua mafaufaua mai. Laua mai le lo makua. Lala woso mafaufaua mai. Ya le whakoa, le kengi usira longa winga, le akapenga, umama kou ma ki oi sa moe. Lawa e sea imagination au o ilis kangaka, whawhera ki ua ki lo ma kuai. Lawa o ile o tile o lae ola le lo matua, lae ola mama. A whaikiro i loa lae ola mama, hei, o lae ola mama. Lae so i fua mama le alofo le atua. Lawa mai, lawa attack mama ai, el ti apolo. Now it's time for you to pray. Te talo i le atua ia taule taua mo mama. Ai aua le papole oe wal meanga e moa e mai koe ma oe le mai o mama. Talu ai le lea, le tāpena ino tātou tangata foi mai la, i or foi upule wal foi mai. Ia o tou whaauta huta, whaalongo la i foi mai. I o tou whaauta huta, i o tou mātala, ono o le ua whai o tou mona fili, o le ti apolo lea, o loo fealu aluai o ia e pei o se leona tangi. O lae alu e le o se leona. He is not a lion. O lae alu o le ata e pei se leona. Ai le o se leona. O lae alu e pei o se leona. Ai fwe mai, o loo fealu aluai o ia e pei o se leona tangi. Ata o le leona tangi. Ua sa ili se tasi e aina e ia. O ai le tangata e aina ele ti apolo. Ai se ale mea lai ona saule ti apolo peo se atahata fefero le tangata mativao lo ti apolo. Foi meila i foi upaiva. Ia outou te atu ia te ia ma ia mausali outou i le whaatua tua. Ina ua outou i lo o loo tau wha atoa ina ia lava mea ti ngā i lo outou au uso o i le lalolangi. O le fesili, fa mai le tala le tuspa ia, ua sa ili se tasi e aina ia, e le wha apeo tangata umai aina e le ti apolo. O lai whea luai, e su e le tangata le nā, to find that one,
Lea, le tangata e mawhai o na ia sai ia. O ai le tangata e mawhai e ti Apollo na sai ia. La fo le tangata la e tala noa le foi upula i lunga. Le tangata la ua tango a vae le imagination fa penei. Ma ua makwa i ke le ale imagination. O la ua, o la ua saulo ti Apollo, o saule fefe. A o na sai ia o ele ti Apollo se itu lo le Prt6 pa ia. Ea, he destroy you from the inside out. E mua lava saule ti Apollo e ave ese loa le fa moe nai to tonu lo loto ma sau e fa leanga le ata nai lo mafaufau mele na wai mafua na popole oi ono le ata pio petelu fa mertala tu spa ia o sa vali petelu i lunga o le vai fo mai ua ia va ai atu i le ngalu o le teimi lava na va ai petelu i le ngalu o lai saule ngalu o kase ngalu o solo le mafaufau pekelu mo ki ngoa uma i le ngalu lea o laua o ke meki a o nga calculator lea ele mafaufau o petelu o ia woti lea ile ngalu le ngi fo mai la ua ngoto o na ngoto leo Prt6 na mafua mai ono wa ai petelu le ngalu o le ata laua ta information na mafua le fear na mafua mai ono le information le teimi na va ai ia o le teimi na te va ai se mea let me tell you this I don't care po le ale te leo se whaafitauri o e nofo maoe. You might say to me, Kevin, you have no idea o le whaafikauri lo ke mo whatuia te oe. Ma ai ake riso, o lau whaafikauri, it's nothing. Ele ai, ma ele nga o oe fos ka ngaka o whia ngai mana ngā whaafikauri. We all live in the same world. Le tātou te whiola umalama le o langai kasi, ko kusa le whaafikauri ngai kupia oe, ma le whaafikauri lai kupus ka ngaka. O lana e sa ili ma le ti Apollo, e sau e sa ia, whaafifea na sa ia o le ti Apollo, e mafua mai, ona o tātou imagination. E mawhai e le ti Apollo ona whaato i laloina i tātou, wai mafua na tupo tātou popole, ona o mea o lo o tātou mafaufau iai. I think you agree with me pe fa ya tu nei o mea umana te popole ai o mea na e mafaufau ai sao yes o mea uma o lo ainga o lau whanau e mafua na popole ono le information nei lo mafaufau ai a eva ai se o le te le lavo le teimi te va ai se mea o le te le fo le nao lo na MALOSIAGA o la u fa malosi ia te oi mai le upu le atua sui le me ave iai lau va ai. Sui le me ave iai le focus. A e focus i le atua. O lau whaafikauli. Kama i mea ai longa ke le, ai ke le, kama i mahasi mahu i le po se fua o se se kama i la au hu le. I lau whaafika, it's nothing. Ono o le atua, it's nothing compared to him. O tātou whaafita auri la, a sa o le me te ai ai, te ue whaapia mai Kevin, you have no idea, whatua te oi, o le kele fo i o whaafika auri, o loka ola, mo loka o langa le ka ke ola ingei, but I've learned, o le mai o whaafika auri, ai o ka wa ai i le atua, o ngā ka moe ala ia, pei ar whaafikauri e leo iai o ke loa. E le skemi o whaafikauri. Ai wa fiu whaafikauri ngofo i o ka au kafa fo. Ile ka kere o ango iai. Pe ke o mar whaafikauri ka koe whari o kungo wale ai. Whaafikauri sori. Lo ke ngofo kwa i ele o ango mele o kamareke au. Na ke ala e o mar whaafikauri. Koe la koe o whaafikauri ma. I remember, there were a time se mo fa makala club testimony is te me luma but for now se kuli ka koma ka upula ki ka koma ka upu but a lot of some funny testimony about mo fa fita audio me tupu foi lele sau se se fa fi o ka se kele fa fi ka audio foi lele ko fa ka male yango ya ka lo ka fa fina ngalo le tu venga o uma o ka fi ko ki kiro po fa fi ka audio o koe vai ngā kunga, o lau o koe a vea whaafikauri, o ka ika ia, e ala ngo, e ki ngā inga fol whaafikauri, o le alu e fuolo manu se ke mafaufau ai, a sui se me ke mafaufau ai, au e ke pole le afo, i le maliu, ke lo whaukusa ala ukala ia oi, o le kele o maliu e maimo meo kupe fo i e sao ngā mea fo i lele. I'm not saying whaapea, a wale whaia. Alo wingo la ukala, a wale wha mamawhanga o le tele leo mea ua mafua i o na mamai o tātou tangata. Ono le tele o mea whai, which is true. Se whai ma alo i lalo. O ora ka ngaka hola.
you know, umena e ola. Umena e soifua, ma umi e fo ima, fa mo i le tua la foa i le tua, fai mea uma malepoto. Fai mea uma malepoto. E le nga o oiska ngako lolangi ngi la e fai au mai mea uma. Mea na ele no fai atu. No, ave isi responsibility iska ngaka. Le fa pe la e fai uma o mea uma, ma e mai e ya oi. Ma e fa pe fonga au ngoa ma o ele fai me re wa ma fo fonga le si. U le fai ngai o le. No, ele nga o oe, you are not the savior of the world. Ele o oe o se fa aolo le lalolangi. O oe wana o se tangata. Fai le mea ua mawhai. Ai aua le fosia lo malusi. Mai, wai leo mai laka ngaka ngai fai oi. Se i tu lou o lau tala o lau fautuanga. Te ufa au so mai a te oi. Ai e loa fai mea uma male poto. Aua ke va ai kele i mea ngā wale paura le mea ki apolo e fai. Orka kongi mea o mea le ngei. O ngā le pokor ki apolo e whai le mea. I nou pei e ka alo kere ki apolo le mea le pahal ap fo i le lo ngā o le responsibility ma lea mea male e ke wa aia kunga o le pili o mea le ngi o lau wha ngā o mea o le ngu o le mea wha puku lunga o ngā vaila i kasi ke lei lau vai a lau fautuanga pui lo wola e mafaufau si tia ia ke riso au mai le poto e te whai ai mea uma amene alo isi mea ia e whai isi mea, a ua maua whai. Amen. Fo mai la i o tala tu spa ia i, o lo ia, fo mai o lo sauti apole sa ilia se si nā te sa ia. O le tangata la o lae e mafaufau lava manofo i le ata lai lo na mafaufau. O le kangaka la ngai sauti apole sa ia. La e sauti ta, a la e whamata la tu spa ia, la foai i le tua. Aisea, o ngā e saule atua, it's no longer, saule ti apolo, e kele o koe papole ai. Ngā pasi e kua le atua, ngā iau pili ia, mea umai e nona e whamai la fua i atu, your word says to cast you. Whamai e la fua i atu, whamai aua le papole, ai la fua i. Aua la te papole, pawale, ia e maua ia, aua le wharekala vui le whae le koutu la au lakpi, aua ke mau polo, pasi kua, le tua, ngā lakua lea imeche lea, e le kalawhia ngai, le image le mfai ala ukamari kau ai ile tu ka ngore le tu te kia nga me mo oi ona no fai atu fo mena ia to ti apolo ma ia mausali o to le fa tu la tu se e peru ile tu si la e peru lo no mata upu e se full martasi. And you will see here, telo taimi o te whao ngā ina le foi upu lea maritusi lea, when I talk about faith. Ai awana I ave se ai, o le te le fo ia o lea, o le hope po le wha moe moe le ia I, e le mawhai o na ngalue le wha tua by itself. Ona o le wha tua, o le wha tinonga lea o le mea o lo e tali tonu ai, po o lo tali tonunga lea. Ai a le aise taunu unga, e le aise winga, a fai e le aise vision, e le mawhai ona e wha tua, le ata atu whai tautu atua I wha mai, a o le wha tua, o le wha lango lea I mea ua wha moe I ai, o le mauti noa lea o mea e le o va aia. Amen. Tato atu I. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. O mea ele o va aia I le tino, a o lai te wha moe I ai. Ai se ale mea o e wha moe I mea ele o va aia. O no lo wha moe, o lo wha moe, o lo imagination. Amen. Ele mawhai ona e wha moe se mea ele o I lo mafaufau. Ele se tangata e wha moe whai se pisinisi, a la ele ia, ele I tau lona mafaufau, ele I se hatol pisinisi lona mafaufau. Pe wha moe wha atu se e kalesia, a la ele o ia se hatol lea, po se vision, po se wha lingo le e kalesia, na te fausia se e kalesia, pe na te whai se mea. Ele mawhai lava la ona e whaia, ona ia se mea ta o se faith, pe a whai ele ia se vision, po o le hope, o le mea lea lai le lumanai, o le lumanai, o le mea lea lai te va ai lo mafaufau, lai te imagininga e tupu.
o low faith la, o lenga lue low faith ina ia vaaia le mea ele o vaaia, o lala te wha moe moe, one day, o te wha atau ai se taxi. Nah, like ki wha moe moe, o ke wha akaua se taxi. Now you imagine yourself driving a taxi one day, ke whailau pisingisi o e alu e whailau taxi, o laua, o ilo MAFAUFAUGA, o lo wha moe moe ngale na, ele o iaila sau taxi teimi lafo, il teimi nei. Now your faith, o lala ua, o laua imagine o ele taxi, a lai tele iwa aia. O na ngalue le o low faith, ina ia, wha atupehina ma wha ngalueina, e iai le aso, e maua mai e lau taxi, a lasa e imagine ina mua mua, o lana iai le wha moe moe lo MAFAUFAUGA. So, o i la ile wha atua, e le mawhai o na ngalue lava le wha atua, e au noa ma le imagination. E au noa ma le MAFAUFAUGA, po le wha moe moe. Wa o lo imagination, o lo wha moe moe le, o le mea lete MAFAUFAUGA le lumana. Wa ele mwhaiuna e wha moe moe se mea le o ilo MAFAUFAUGA. E te wha moe moe le ata o la ilo MAFAUFAUGA, o lo hope le na. Pe o le langi. O le tātou te wha moe moe le langi. Mino, ia uia, o le o lau tamo enga, ma lau tamo enga, o le tātou wha moe moe enga, o le langi, o le toi tutu mai. I already imagine myself walking heaven. Lau o savali vali ma mili lionga ma meo, fo ingone me savali vali le langi voi lele. Eva ku lau kamo King David. Po ke lako o malo King David. Malo, mai fot kamalo, savali fo ingais kamo Paulo. E lako inga usi ola, au kau ko ya akamu, lako sori akamu. Sini ka ua mea, ole mea ngare nge leu skai. La cosa era como foi fale como ama ko la langi sore kalu ola me nga ele uskai ai e mo foi yang ya eva fa pe ino kalu nga mal se kele nga ko fesiringi se ko fesiri sa oi kanga so o tato fa mo nga la o le tato MAFAUFAUGA faith o le fa tu e un normal fa mo po le fa mo le po le ata le o tato MAFAUFAUGA ele ma fa no work ka kwa ku foi la te tato o tu ile il father of faith te ka ko mo lai isko ingo apple amo I tu ko si le a kenese pe no fa ya tu le tele your character to spia a fa ya la lava le au mai le nganga tato te tala no I imagination because so le tasi le nei o tu si o le tasi le o mata opo ele o fa ta uaina ile tele o savaringa fa le nganga to tele la to tele o ilo le tau o la o ata yo la to MAFAUFAUGA fa mai le tala le Abramo na fa ile tu ya Abramo ilo na tali I polo misi le tua fa o ma tupu anga no e tele ma fa manuia I lau fa nau le lau fa nau ia isa ako o man fa nau isa maheli le o tuli le fafine na le lau a totoe na isa ako o le tama le o le folanga ai fa mai tala le tua na fa ya Abramo ia mavai ia mea ai ua mavai ia mea ona tofo lea o le atua ya Abramo o fa pe mai ia te ia Abramo ona tali tu lea o ia o a ule nei ona fetalai mai le o ia e ave loa talii o loa talii e to atasi o le ua pele ia te o isa akolava ma e alu I le nuu o Moria ma vatu ia te ia fai mataulanga mu I lea mea I le tasi maunga o te tauina atu ai ia te oi mene fa pupu tatou tala fa merfe upu lima o lau alu Abramo o lau o sufa il tai au yo fomela yo o fai atu foi Abramo I ona taulele manu tuar tala ale tuana fai Abramo e avelona tali I o sil taulanga which mean o Abramo malama e fasioti lona tali la wana iloa o lela fasioti ia isa ako e fomela tala fa longo I fomai o fai atu foi Abramo I ona taulele tali atu ia I nei male asini kusolena savavare alau fai whakale kungia si mahau fomela ia a male tama mateo I o e tāpua I ai ilo mātoe fo I mai ia te o lua si
na imagine el tamaloa leo Abrahamo, e ui o lae o e osi le taulanga, ai na ile mafaufau Abrahamo, e la te toe o mai a maritama. See, it's right here. For mai, ua whai atu fo'i Abrahamo i ona taulele a, tali atu ia i nei male asini. A o a umale tama, ma te o i o e tāpua i ai, ilo mātoi fo'i mai i a te ourua. O le wha moe moe o Abrahamo la iai, o lona hope, e toi fo'i mai. O lona wha moe moe ngale nā. A ai wha whiwheo na wha atino lona wha moe moe. For mai le faith, whaingo le faith o Abrahamo, o whaliu whairinga ia, ma te o e tāpua i, ma toi o mai ai, o laua iei le ato la ua, o toi fo'i mai matama. O le vaaile na Abrahamo, o le hope po le wha moe moengo Abrahamo, i lona faith, e toi fo'i mai, o lala na imagine Abrahamo, e lake koe o mai mono ngā kali. E le i whapea, se i mao, o ngā usau eilea, whamai, se i mao, o na mātoe o mai ele. Nai loa lana va ai Abrahamo i le future, ma lona wha moe moe, e la te toi sa vavali mai ma isa ako. Amen. I lona wha atua tuala iai. Laua i loa e Abrahamo, e la ke koe o mai mono natali. Tato atu i se tala me tolu tu spa ia, pe no whai atu, se kau au mai tato mata upu, i se vaenga relates to us. Me se lava, o te whaataua ina tele ia le vaenga leo imagination, when it comes to sickness. Ona e tāua, I really want to encourage you guys to see yourself healed. Ye eva ai o lawa e malolo. Tato mai le tala i le whawhine puna toto. O le whine lea, I think we talk a lot about this woman. E sa o le tala just pa ia i le whawhine lea, tasi leo whawhine na hofo te lea i Yesu lona whātua. Te maua le tala i tutono le tusi mariko lona mata upu e lima. I think a foi. E ile reference e fo le whamatalanga e mātai o e le whamatalanga luka. Au te fia whaonga ina le moli maua mariko. Wa le to e whamatala le tala le sio vaenga na. Foi mai, o le tasi whawhine, ua ia te ia le puna toto i tausanga e se fulu malelua. E tele fo'i mea na ia ti ngā ai i fō mai e toa tele, ua umātua i fo'i ana o loa, ai le i au ngā lava ia te ia. Ai peitai, ua atili ai lona mai. Ua whaalongo o ia ia Yesu. Faith comes by hearing. E tupu le whaatua i le whaalongo. Ai a o na tupu le whaatua le whaalongo na uwhai atu i le isi atu, ai le isi aso, your imaginations comes from information. E maua le ata pe maua le ata o lo mafaufau ona o le information na wa o le ngata o e whaalongo ai po se mena e ai ai o ina loa lae nga lue i lo mafaufau fai le ata lai lo mafaufau. Na whaalongo la le whawhine mai le ia Yesu fo mai, ua whaalongo o ia ia Yesu, faith comes by hearing. E te whiu e te tatalo i le atua e whaatupulo whaatuatua. If you don't want to listen to the word, e le tupu alo whaatuatua. Only one way lai au mai e le tuspa ia, e tupu alo whaatuatua, it comes by hearing. Awalane e to e tatalo i le atua e whaatupulo whaatuatua, ai alu e whaitaula o tuspa ia. Whaalongo longo i le upo le atua, ina ia tupu ai ona e te whiu e te tatalo, e le kai kupulo whaakua i le akua, lo whai le atua whaatupulo whaatuatua, laua umana whaamatala mai le tuspa ia. Pēno whai atu, e le to e whai e le atua ia te oe se mea na whai atu le atua ia te oe te alu e whai. A whai na iei se mea na whai atu le atua ia te oe te alu e whai, e le koe kangola le atua e to e whai. Asea, o lau avatu e le atua ia te oe te tango e whai. Faith comes by hearing. A elefia whaalongo ala le upo le atua. Don't bother pray about faith. Awana e to te talo i le atua whaatupulo whaatuatua. On a one way, e tupu le whaatuatua comes by hearing. Fo mai lau le whawhine lea, ua whaalongo o ia Yesu, fo mai lau ia, o nā luane lea i ona tua, i to tonu lava o le motu o tangata, ua pai ana i lona ofu. Amen, fo mai ua pai ana i lona ofu.
this is not the way e whaamaloloa i Iesu mai. O le tele lavo mai e alu Iesu whae e lima. E le ole au wala lea na whai e masanino whaamaloloa i Iesu mai. Ai ole whawhine lea. O leo alu pai i le ofo Iesu. Where'd she get the idea? O whiana mea no na maua mai ai lea mafaufaunga. Ai se hale mea wala ina alu pai le ofu. Fa mai le fai upo e lua valu. A wā ua whaapea o ia. A whai o te pai atu tau lava ona ofu. Ona o malolo ai lea. She saw herself na ia va ain pe na ia iloa o ia laua malolo. Fa mai, tau lava na ona o pai le ofu. Ona o malolo loa lea. Ole mea na imagine na ia. Ole mea lana tupuro na whaatuatua, her imagination na tupuro na mafaufau. Ole whawhine lea lena utara no i leisi au sa, e le tu sa haimara tu la fono, a Israelu, e le te tauna iei le me tu mo tangata, a pa i le whawhine leisi tangata, e te tauna ave le tangata na e ave i tua i e afo, e whaamamaina mo le fitu aso. Ono le mai le maua i le whawhine lea, e le o se mai whaamamaina. Ele o tangata whaamaina, e te tau la o nā, awana i pa i le whawhine lei se tangata. Peitai, o le mele nana le whailoa i le whawhine lei se si, o ia o le tangata o le mo o le mai le, ai ua kolo kolo. Malona imagination, malona mafaufau la iei. O te maloloa, pe a o pa i le ofu, o laua i loa i le whawhine lea, o ia e malolo. So o le imagination o le whawhine lea, e le i malolo a tonu, ile keimi sa vale koe whawhingi, a kong a whaila sa uku kuai o, a kong ki oso marwhingi o ka whawhak, o a mai oi, pe whapia marwhingi, ma koe o mai ari Kevin, ke langala mo koe i mai ari whawhingi re keimi rea. A olona imagination na iai, kauanga o pai. O lawa ia va ai, o ia wa malolo. Ai ole ata lai lona mafau, o ke pailo, o malolo loa. Sa whaonga lona imagination e mua, ai le I whaonga, ai le I sa vali le whawhine, a la whai mai le tala tuspa ia, a wā ua whaapea o ia, a whai o te pai tau lava ona ofu, ona o malolo ai lea, imagining, I to tono tuspa ia, e le o la unga Iesu whaapea, yo ko o mai pai lo ofu o ko malolo ai, there's no sermon like that in the Bible. E le o iese la unga Iesu whaapea na. Ai na whaonga e le whawhine lea lona whaatuatua, whainga whaalongo le whawhinge lea, I wā venga o tala noa Iesu whaatuatua, tupu lo le whaatuatua le whawhinge, ma whaalongo I wā venga e whai Iesu, maua I lo le ata I le mafaufau peno whai atu. Imaginations come from information. Tupu lo le ata le mafaufau le whinge, whapea, kauanga o pa I le kupa le ofu, ai penga o le piko le ofu nga manga, o le whawhinge le nga, mai pa ia la wena ma for fingi o te malolo ia sa tupu ala na mo ele fine we cannot argue with fruits ele ma faina tatou fi nau mafua o le faatuatua o le fine le ai o fena sauai na a mata mai o le imagination o le mea na ilona mafaufau na ia mafaufau a o pai wai ele ma fainga no e faise mele I mafaufau iai o le mafaufau le fine, o le la wan, o ke pa I lo malolo. So, e tā ua la le ata sai le mafaufau le fine. E tā ua. Of course, e tā ua. O lona whaatuatua, malana imagination, lea sa muri ta iai pēno o whaiatu le amatanga. O lo imagination, na te whausia le ta iala mo lo o langa I te muri ai. A sa o lalau imagination, e sa o fo I le alu o lo o langa. Ai tā ua la, aua le whawhanga ina low imagination, mai meo le lalolangi, ma news, ma tala, ma upotangata. Ai whawhanga lai le upo le atua. A sa o le information whawhanga ai, faith comes by hearing. I'm telling you, so o se mea lava, e te whaia I le whaatuatua, ono la, you see yourself, laua eva ai te whaia, laua eva ai o, lai te launga, lai te va ai o laua whaolaina tangata, o eva ai o sava vali tangata, e ui lava li sa vali sa kangaka I laua kalo, pa laua eva ai e le anganga, o laua e sa vali. I lo whaatuatua, o tupu lo whaatuatua, e ui lava na eva ai sea, because your imagination is creating a roadmap for your life to follow.
A fai lava ya e pe fine lea ana le imagining le fine lea e le savali fo le fine. Alana va ai o yo malolo. Tato atu le stala. Tala ile tai au o tala le tai au ile tusia luka. Ono na mata upo fitu. Tau tei lord tala lea i tono tuspa ia e ese mori maua mata yo maluka. Nea ukanga fam kala kule ese esenga. Fo mai ua mai le au na le tasi tai o le toa se lau. Sa faa pele ina e ia. Ua talioti. Ua faa longo o ia ia Yesu. Ona awina mai lea e ia o toe ina o iutaia e ai oi mai ia te ia. Ina ia maliu watu mafaaola lana au auna. Fo mai le whamata langa luka. Fo mai na awina mai e lea tai au. Ia toi ina ia Yesu. Ele moli maua mātaio o le tai au na sau. Ko se ese la moli mau i e lua. Whaapero la sisi. Longo winga lawa sisi ra kuspa ia. Ele sa o la moli mau o ila uri inga i e sao. Sa alu nga au winga ko inga pe nga alu e kai au moli mau na e lua ese. Ese moli mau mātaio fo mai mātaio na sau ia ile le tai au. Le fa mai moli mau luka na awina mai ele toe ina tai au. La fu tai au to ina ia Yesu. Kita fai tau pela e fa mai. Wala tau mai ia Yesu, ona la tau matua whaatonga mai lea ia te ia, ua whaapea mai, ua o ngā o ia e te whai ai le mea nei. Ua lofa mai o ia i lo tātou nuu, wana whai a fo i le su nako mo i mātou, e fōringa mai o tai au lea. O tangata sa fisoani i tangata iutaia, lena la tau le sa whai le su nako a tangata le lei. Le ala mai to ina i mwhai a Yesu e tatau ona e fiso soani ona te leo leo ngā o lea kangaka me fude ka ua i lea mi o le lei fo mai la ia ona maliwa tuai leo Yesu ma i latou ua la talata ia i le fale ona awina mai lea o le tai o le toa se lau o ana uo ia te ia ua whaapea mai ia te ia lea li i au ana i whaalave ina oe awa o te lea o ngā ina ia ulu mai o e ilo ufali. O lea fu e whamatala mai i ele i sau lea le tai au na awina me le tai au la na wo ma po ana wo fai a Yesu au e te fio mai lo ufali. I am not worthy. Fa mai lo la ia. O lea foi na o manatu wai o te lea o ngā o na o walu watu i a te oe. A ia o mai sau feta lainga e wha malolo ai la au auna. Fa mai la ia awa o au fo i le tangata va ai le ata le mafaufau o le tangata le fa mai. Awa o au fo i le tangata ua pule i ai le tasi. Ua o pule fo i le au tau. A au fai atu i se tasi i nā aluia o nā alu ai lea. Ma le tasi i nā sauia o na sau ai lea. Ma lau au auna i a fai ale nei mea o na fai ai lea. Ua whaafofonga Yesu i nei mea, o na ofo ai lea i a te ia, ua whaaliu o ia, ma whetalai atu i le motu o tangata, e ua muli mai i a te ia, o te whai atu i a te auto, o te le i loa i a Israelu lava se whaatua e whaapena o na tele. O le whaatino ina o le whaatua o le tangata lea, o le ata lailo na mafaufau, o laiva ai o ia e iai le pule, a whai aku i e alu, whai aku i e sau, a whai aku wama e ifur kangaka e pule i anga ia, o lana va ai le ata lailo na mafaufau, le authority. Tango ro tangata na va ai a Yesu, tango foila ia whao ngā le principle o le ata lailo na mafaufau, ma whai mai a Yesu, whao ngā lo na whaatua whai mai, tau lava na ona whetalai o le upu. Ona, malolo leo la o ona, nai loa i le atalai le mafaufau o lea, o tangata lea, a whetalai a Yesu e malolo ala na au ona. Fa mai la ia, o e na au wina mai ua fo i atu i le fale, o nai loa lea e i latou o le au ona sa mai, ua malolo. Au tātou wa ai i, this is different story, ele i whaai e ali mo Yesu, a ole ale mele na whai,
o le na whaonga le imagination, o le whaatua o le centurion po o le taitai au lea, o lana whaatua i lea, ma le ata lailo na mafaufau, o le mea o lai eilo na mafaufau ma lana imagination, o a ora kai au alen ka onfa makala mai le ata lailo na mafaufau. Fa mai fo le ya Yesu, tau ana ona feta lai o le upu. Malo lola o ona o lona whaatua na o ka ngakala le mai Yesu e ngake le I maua nga o fa yaku o kala lea fa liu lo mai Yesu fa mai hey come fa ya peke no oh my follow for listen fa longo le ya le ai ma se fa ku penge ke os kamo peke no mai le ai ma se fa ku fa penge o mo e kongo yuka ya ba wal ka fa ngoina tu pa ya the great faith. Le whaatua le whaatua tangata le ai o lea, the power of imagination. Na wa ai lea, le tangata le wha mai, you are not worthy to come. O mea o maia, o lai wai loa, o lana tei loa, e le worthy Yesu na sau. Wha mai e le tala whianga ilo na atala ine, mai Yesu e le ai. Tau wana ona whita lai o lea, o le upu, ma lola o auna. O le mea o le ata la ilona mafaufau, ma lona whaatua ya Yesu, e whamai Yesu, ua whaafafonga Yesu I nei mea, o na ofo ai lea ia te ia, ua whaaliu o ia, ua ofo Yesu, ai manga o e whaaofo Yesu ya ke oe malo o langa, whaaofo Yesu lo whaakuakua, ke whiu e whaingi mea ngi kupe ke kele ma mea ke abea ya Yesu, le kai ofo Yesu, pau wale mea te whaitona tuspa ia ofo Yesu, o le whaatua. Ofo Yesu whaakuakua, ko e ofo Yesu le ai whaakuakua. Ia, e tāhua la, le whaatua, mai tāhua fo I le imagination. Leo tātou wa ai inisi lava o tala, ia o tātou taimi, pa leo o tala noa tuna ma o au mai tonu tuspa ia, le a fo how powerful our imagination, po le ata I o tātou mawhauwhaunga, o le mawhai o na ngalue ina, ma tātou maua ai le tauhi. Ma tātou maua I le ata le tano mele tu spaia. Amen. Sa o tala noa atu e lua mori mau e ese. O le mori mau a luka. Whai mai luka no mai to ina. A le mori mau a mata yo te ue ese keime ke alu e wa aile mori mau a maka yo wa o tātou a matan tātou staringa tu spaia. Whai mai mata yo na Saul centurion. Right? Ele o fete ena il tu spaia. Fete ena il tātou wha liwina tu spaia. O lai sa au umalava. Wai le wha apea na whai maitus pa ia o lau na Saul centurion. O na wha o le tai au. That doesn't mean na Saul tala noa face to face. E ma whai o na Saul tai au tuli mai to e ina. E tu so o to e ngā situation na o le iei le tala lea. E tu tonu nal moni mau a mata o te vai e tala le ese ia. Ese moni mau o le isi na au wina mai to ina. O le isi na Saul ia centurion. O lala na sau ia le centurion ia Prt6 au o lana ia sau ia ma avatu fo le polo inga ia tutu salava marea ma le sau I le whaamatala ina le na wa ia ilo tatununga o tātou sue e confuse e fo le skaka foi mai wa ila li kevene ser kuspa ia the Bible o le tuspa ia e le pepelo le tuspa ia wa le mea nau foi mai e nisio tangata le tatonu tuspa ia foi mai e se ser kuspa ia wa ai o le fike ngai e le o fike ngai le kuspa ia it's a one whole truth. Amen. Fa manuia le tua I tātou watunu na ua e maua se ata I le tāua o le the power of imagination. E work out e fo I le tātou whaatua ma ngalua e le mawhai o na ngalua le tātou whaatua e au noa ma le whaamoe ia po o le imagination. O le imagination o le mele le mafaufau po le ata leo le lumanai le hope le tātou te whaatalitali le tātou sa malinga. Le tuan mātou ta mawha manuia I lau whanau I lātou o lo sa ili le upu faith comes by hearing lātou o whapeona whaalongorongo nea fiafi ia tuputele lo lātou whaatou tua wha manuia o lātou ainga ia whapeona ia I le ngalue o lo wanganga ia tuputele lo lātou whaatua o lātou sa ili atu ia te o I o lātou I lo le mea moni ia o ina I lātou I le tāua o le ata I o lātou mafaufau I lo lātou whaatua ia te oi whamanuia la o fio tamā ia whaafo I le vi inga ia te oi lo mātou watua I mesi di sidi ua e whaia ono le suafu o Yesu Keriso o le mamala au tuai nei amene ma amene
Whamanuia le tua ia te outou Samoa I lau tapua inga ia me se foi whainga malanga si tātou watano. Ia ile nei foi vai tau oro tātou iai, o le tātou mata upuna ile nei vai aso. Whapeona lima ta ina ai oe, ia ma lau fo launga foi, ia le whaataua ina o le ata I lo mafaufau. Imagination comes from information. Tāua la, ia le au po o ni tala mani vahenga o lo e whanga ina I lo tangata. Whanga o le upu le atua ina ia tupu lo whaatotua. Tātou toi whailo ai, e se teimi o luma, mo le teimi nei, tātou mata upu le na whaasoi fuaia. Le lalo langi umae. I o tau alalanga atu I le atua. I o tau pipese atu I lona suafa wa malu. Ia mamalu ia te o tau lona vi inga. Te fai pe se ha ia te oe.